Wendaba ezethu athi indaba ezethu Mageba. Uyabona ezinye zezinto ezinilimazayo webafizo lesi. Uyabona uma ungena ku-social media ungena uyi-one ukuthi ungasemsinga, ungakamaphumulo, ungasenkandla, ungaseshowe. Abantu baseshowe abanandaba nawe. Izitha zakho nje ozenza ku-social media zakho. So uyangidida noma uthi aboke nezame kwelakithi angeke niphume. Uthi wena aboke bezame kini. Bese wenza ke lokho okwenziwa yileli bandla leli eliselincane okungalungile ku-TikTok. Ungathi wena noke nizame ngakithi. Wena yenza into ephambene nabantu ku-TikTok bese uthi anoke nizame kithi ukhulume ngawe. Ungakhulumi ngesigodi. Yabona njengoba ngasemsinga nje mina ngeke ngithi mina anoke nizama umsinga uhlangana no TikTok uke wenzani. Yikho nje zinetha kakhulu leli side leni ngoba indawo eniphuma kuyona nifaka la ekhanda. Kanti ngesikhathi uhamba wedwa emgwaqeni sokungaqoke insimbi. Wonke ama-challenge asuke eqondene nawe uyi-one. Uyayibona ke indaba. So ukuthi ungasemsinga, ungasenkandla, wapi uzosho noma ngabe yini ngabantu anoke nizame ngakithi. Ayisebenzi leyo nto. Abantu abaningi leyo nto leyo ibaphose phansi komhlabathi ngokuthi ethi umuntu mina ngiwasendaweni ukuthi ngeke ningenze ukuthi bese bevele bembeka iqhashaza lendiya. Yebo. Bese kuculwa amagugu ngokuthi uqhakamisa indawo yangakini ngendlela errong. Solo simcathulisa abafana abani bancane.